Mana uke wabonakala ke esho kwenye yamavidiyo ngiqaphelile ethi ke ukholelwa ukuthi ke ngelinye ilanga vele uzoboshwa ngayo lento ke ayenza. Mangabe sibuya ngapha ezitolo sizama ukuthi ke sithole ukuphawula kwakhe sizwe ukuthi ke kungane ekholelwa ukuthi ke mhlawumbe ngelinye ilanga uyogcina eboshiwe ke ngalomkhankaso anawo. Abanye bafuna uthando la kuma dreams, uthando lwama material things. Mina ngifuna uthando olwenza iplan. Esichekeza ngempela sonto njengomfambili siyabonga ukuthi kusekhona abantu abafana nobaba uPhalo Mthakathi ufaka Makholo Yahleba kanye noNtungizwe Mchunu kanye nomama uMangobe Sezuma ngoba cha uhulumeni wethu ubuka sengathi akanandaba nathi sesithembele kubona laba baholela impikisho sasingabambisana naSindle Mnyama igama usiphelele kunezi kaShema ngisiphumeni Danko. Sawubona Qiniso Mbili, welcome lo wakwanene kwaNongoma bingelele ubaba uNdabandaba. Cha mina ngiyayisupporta imashi kaPhakelo Mthakathi, inesizotha, iqoqekile, ayihlukumuzi umuntu futhi ihamba nje ngendlela efanele. Nathi siyafisa ukuthi sijoyine kodwa ke sisaphoqwa ukuthi nababelungu laba esibasebenzayo bayiqaphile ukuthi thina senza kanjani. Mfokambili nginibingelele nomfokandabandaba. Ngithi phambili ngoPhakelo Mthakathi phambili. Futhi sibindo naso futhi hayi asifanisana lutho sibindo naso futhi. Siyakweseka futhi ngenhliziyo noma singekho siduzane nje ngokufinyelela ngenxa yamathobo ngendlela esifude ngayo kodwa nje futhi phambili. Ulungusanikala lo mshafuthi. Ngiyabonga. Siyabonga bakithi kulama mashi ngomunye wabantu ade bekhona la eFort Rona lapha na eJohannesburg. Ngicabanga ukuthi umphakathi manje uya ngokudineka umsakazi ngoba kuyabonakala ukuthi nalokhulumeni osiphetha akayingeni. Kodwa kuzohamba isikhathi futhi bese yayingena bese yakhuluma kube ngasuthi into abengayiboni le. Ngiyathokoza. Eminye imbono engenayo ke leyo lapha ku 0791639874 sikhanya manje komthi imzuzu isithupha esele kubumbane ke ihora lesikhombisa la ohlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto. Mnumzane uNdabandaba mhlawumbe sesiphethe nje ngibonele kwenye yamavidiyo einkundleni zokuxhumana la uveza khona ukuthi ke ukholelwa ukuthi ke ngelinye ilanga uzoboshwa ngomkhankaso oqhubayo. Mhlawumbe sitshele kabanzi ngalo mbono. Ayikhulu kahulumeni ziyakwazi ukuthi njengoba lapha emsakazweni iqiniso uma uke wakhuluma iqiniso ukhuluma into ebonakalayo ekhona besuke bona kubaphathi bakho beyothi oxoshwa lapha emsebenzini ngoba ukhulume into ayibaphatha kabi bona bethi bengabaholi kufanele ngabe bakhanda amathuba emsebenzi kodwa besebenzise lawo mandla abo uqeda ithuba lomsebenzi komunye umuntu. Uma ngabe njengoba hayi ukuthi lokho engikhulumayo ngiyacabanga ngikhuluma into engiyaziyo ngoba sekuke kwenzeka ngaphambilini ade ngiyikhansela mina ngengaboshwa ngikhansela ngaze ngaboshwa kabili kodwa bungayi emphakathini wami yokuthi ukuthi ngangenzeni ngoba wonke lawo macala wakaze angigweme kwakukuthi nje ngoba kubonakala ukuthi hayi ngathi lokho izinto engikhulumayo ziphazamisa abantu abathile bese kuthunyelwa amaphoyisa kugangwe nezingane zabantu ezathatha isifungo sokuthi zizomela iSouth Africa ezathatha isifungo sokuthi zizofike nabantu baseSouth Africa zithunywe ngengane kuthiwa hambe obopha usibanibani. Manje ke ngiyazi ukuthi kuyohamba bekufike lapho kodwa yingakho siqikelela ukuthi konke sikwenza amaphoyisa ekhona sikwenze phambi kwamaphoyisa sikwenze futhi kube phakathi nengane yomthetho. Ya sibonile ke impikisho einsuku eintathu zilandelana kulezi insuku ezedlule yikuphi singakulindela kubhekwe phambili kusukela manje. Ukusuka manje kuyaphambili sikuleli sonto sizomemezela inhlelo ukuthi zizoma kanjani kodwa futhi siyanxenxa nje abantu bakithi ukuthi masihamba siyobhikisha noma sihamba siyokwenza lolu hambo lokuthula esikhombisa ngalo uhulumeni ukuthi siphatheke kanjani. Inhloso kusuke kukukhombisa nje uhulumeni ukuthi uhulumeni uyabona ukuthi singakanani, uyabona nithina bakulelizwe ukuthi singakanani, uyezwa yini ukuthi lokho esikushoyo sithini. Senzela ukuthi ngelinye ilanga uhulumeni basemthathele isinqumo singabantu base-South Africa azi ukuthi naye enhlizweni yakhe laba bantu bathatha iminyaka emibili bathatha iminyaka emithathu bengitshela ukuthi le nto abayithandi ngoba isinqumo sizosithatha sona. Sicela
siyenza ukuthi ikhulu kahulumeni zikwazi nohulumeni akwazi lokho. Isinqumo njengabantu base-South Africa sizosithatha ngeke kuphele unyaka noma iminyaka emibili singasithathanga. Sicela ukuthi uhulumeni asilalele, sicela kubhalwe ingcele, sicela kulungiswe indaba yamaphoyisa, sicela kulungiswe indaba yakwa-Home Affairs, sicela kulungiswe indaba yokugadwa kwemingcele, ngoba lokho sizokwazi thina ukuzenzela, singaholi ngisho isente, singakwazi ukuzilungisela zonke lezi zinto lezi nomphakathi nje wase-South Africa wona. Manje-ke siyayikhulekela nje ngoba abaholi bethu laba bakhethwa yithi, sicela bekhethe thina nabo. Ngabe zikhona yini mhlampe inhlelo zokuthi ngelinye ilanga nigcine seniyiqembu lezepolitiki ngoba mhlampe omunye uzothi kungaba lula ukuthi ke ezinye izinto eniyifunayo zenzeke senilapha eParliament? Mina ngokwami angazi kwabanye abafowethu, mina ngokwami angiboni ukuthi likhona iqembu elinye nje eSouth Africa okungafanele kuthiwa liyakhandwa, ngoba akuwenzi umqondo uqinisa ukuthi amaqembu la eSouth Africa angaphezulu ka-600 athi afuna into eyodwa wonke. Yini indaba amaqembu abebaningi kangaka mangabe efuna into eyodwa? La eSouth Africa manje singabantu abansundu, ngoba kukhona enye ingxenye singayithintile yabantu abamhlophe. Abantu bokufika la eSouth Africa balandwa ngabantu abamhlophe ngaphandle, balandwa lezi inhlangano zabantu abamhlophe abahlose ngazo ukuthi la eSouth Africa okokuqala kuphazamiseke ulibofuzo lwethu thina njengabantu abansundu abangumzinzi wala eSouth Africa. Kugcwale iy'ngane izalwa ngabantu abangenalo isiko, abangalazi isiko labo. Kungcole izwe lingcole nje libe nabantu abangayiqondi ukuthi bangobani, ukuze ngelinye ilanga bona bekwazi ukulawula leli zwe ngendlela abayithandayo. Into engeke izenzeke leyo, kodwa futhi siyafisa ukusho ukuthi okwamanje sisiza bona laba bakithi masithi abaqhele, ngoba senzela ukuthi sisale silungise eziningi iy'nkinga ezinye esingeke sikwazi ukuyimemezela lapha emoyeni nasey'nkundleni zokuxhumana. Ya, khona ndabandaba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ekuseni nje. Inkosi Mbusisi, ngiyathokoza kakhulu. Uyena-ke lowo uNkosikhona Ndabandaba udumengeli kaPhakela Umthakathi ubanakale-ke esekhaleni lwemikhankaso nemibhikisho ebikade-ke iphikisana nokungena kuphinde kuhlale abangaphandle kokungemthetho kwelakuleli kulezi insuku-ke ey'ntathu ezedlule. Kungenzeka ukuthi-ke mhlampe uyifice isiphakathi ingxoxo yethu kobe-ke uphuthelwe mangabe kukuthi-ke kube kanjalo, kodwa-ke singaqinisekisa ukuthi-ke uzokwazi ukuyithola-ke kuma-podcast ethu. Mhlawumbe ungakwazi ukungena lapha ku-Facebook izindaba zomphakathi Ukhozi FM, ebese nje uklikha noma ngabe eyiphi ilink ezobeke i-podcast ebese izokuthatha-ke ikithi kwi-platform yethu yama-podcast. Masufika-ke lapho kuma-podcast uzobeke usuyakwazi-ke ukubheka le oyifunayo. Ungaqinisekisa ukuthi-ke mhlawumbe nje emva kwamahora amabili noma amathathu kusukela manje uzobe usuzokwazi-ke ukuthi-ke uyithole le nkulumo ngxoxo esibe nayo njengamanje naye-ke uPhakela Umthakathi. Isikhathi njengoba manje sikhomba ukuthi-ke selibumbene ihora lesikhombisa njengoba sesiliguqisa uhlelo lwendaba zomphakathi eza ngempelasonto. Sibonga ukuthi uhlale nathi kusukela ngawo-ke u-6:05 njengoba-ke selibumbene elesikhombisa la ohlelweni ohlangathelwe uNothandwa kwaNdlovu kanye-ke noNomaswazi Khanyile. Mina lami igama uqiniswa kwambili, kanti kusasa ekuseni ngaso isikhathi esifanayo ungaphinde-ke usihlangabeze ohlelweni eza ngempelasonto. Okwamanje zindaba